Paingom tigin. Well, the walk, Kahs God ke moul ke wa. Paingom, And we come Kahs Lun God. From Malap ke. Ausi somla. Proile ke met klas kusainge. En inge na. Kadata ka na ruos met kusai ke pelchinge. En we come be Kahs Lun God ke moul large. The Thailand ke. Sui malalap ke pelchil si pelchik. Kusai online ministry lowo senta ka we go spe. Ako na ke mediti sinam singing. Siya ka ke son sapta. The May course. Kahs Lun God fahkak get Jesus. Kahs Lun God fahkak get Jesus. May God's words may testify of Jesus. Si noksintik nga. Namu siya nga. Kada taka na sidban na tafu mama. Ena ka rin kuna. Meti ka taka broila we met las na ka workshop yo. Mana nga kalimia. Tigin il taka aw si kata sumna ka taka mta broi peke. Samsam kun may na ngayon. Kadi nalya law na ke ministry yo. Aka check sin katlen. Pain kat na kadin we na met las kusay ngay. Hakas makinye kat ke. Me supelan. Kashin. Me ka kusay online ministry law sa na. Ako la. Lem la floko. Ni met patla. Ako la. Nakitagalan lem. Ni met patla. Nakadeligiye pa na ke. Nusye ke proilan met. Nakawa metigigat. Me. Ara proising na in usipe na maga tram kin ke witche fashion isam koto sa chi ba tron again si fe na ke koto sing chi ba kalmunia academia ke belching pa me enduring beliefs of the church nagataga kalam ke kaskuran fatmo la lal fungi ko one church na bangan na ke December January February inoy lang silang kat na ke next 3 months, pangin me si fena ke kota sing. Naklu kata ka special from kin kem taw ken week me unit tolu mai orala me kota sing unit che me da watash ken. Na unit che emet nga nakal memo me our God and the Holy Scripture. Our God and Holy Scripture. Katlar e Ma Simusla matal. Katlar e Ma Simusla matal. Na kume long me wika kos marela uniche metne tisempo. Tana meluti a kos ngane tako na samsam kun me masikat ntak samsam kun Kahs Lun God. Kahs Lun God pakat samsam kun ke wikche metne leisinche metke uniche nge leisinche metke koto singe intangal uniche metngan meshi uniche metngan our God and the Holy Scripture. Our God and Holy Scripture. Now, Holy Scripture siya, if ingat kita na pa champram kundiyak ke mante afara, kata suwang na ke alulash, na ke marichi may taka ke gospel alson saptal mekos. Foston mo likot na ke angal mekos. Na if ingat kita na may lututuwa pa taka akate ya Kahs Lun God, nga katlikiya ke mante ya, siyam singalya, fos ikos na ke singal tolo. Siyam singalya, fos ikos na ke singal tolo, na marichi akli umay taka in akyokye sife silash ke wikching God's word, Kahs Lun God, taka ke luto mo de tolo, fos singalakos na ke singal mekos. Nakataka liye kuno kon ko, may alu ke mante ya, taka na ala patok na pa sife na ke wikching Kahs Lun God. God's words. Masimit taka ke mante ya pa, taka ke luto toko siya long luto. Fosina ke singal gat liye samsam sigel sosa yang. El taka kunaya kya Kahs Lun God in tempolan taka ke fosingal sigel na ke nongol taka ke kinokon ke tustia. Uta ka ritiak na shel. Eliak na paela. Yalam nga likos metliki. El kolan chuta ka toksha Sound Kingdom. Met matalalos ngan sumniki Kahs Lun God. Nakataka na ke me
met Wednesday katagal yedana Kahs Lun God ngan el me from kun me moklin che inche che ma chi se fat na sin met lu ma wala fast ke inek so som na me emaus ta ke luk sapta long la ko fos long me ko na ke ton mon lu no kon je ke Wednesday ka chi be flot na ke Kahs Lun God ke man dan dal ne wuk le Kahs Lun God so sa ya la ne flok ni ke Kahs Lun God ke na spinel ke flok na ke ko kon God ka dil gesta met nan lan ngin so ka masaplan mo si ja uta ka ke kuno kon je ke tustia sia Kahs Lun God me lead met in te kan ke for loud action yok super kadin galam gela ke ka tram kin God's word Kahs Lun God mokle mana ke wine flogging God na ke it pa refill it pa ushe instruction na ke moul la sha compare ta kel so sa ya ka ta ni ke tukun chijel mo ya ke nak to lungan wi met lungan fast ke Wednesday met ngan pa ito tar Kahs Lun God dal forshak life mga shikyak sakna sim na tar mga ako gitar ke scripture na cash keyword chima kate sam ke Wednesday singan pal iPhone ka lal phone chin kada ta ka liena ke gospel chima te sam from kin ke son mi chin na kaya kat som dia ta na nema ya eshrama mit ko lalus men ma flock ki ke show alu na shin ka riti Kahs Lun God ta ke tutang ne ke influan ne akate ya ki Kahs Lun God kaya Mishing kata liye tana sife si mai sangyak yok ki sife la lap si ke wikne Kahs Lun God ito kata bagat fak lapianya Kahs Lun God fahkak ke Jesus fahkak ke Jesus God's words testify of Jesus na son saptan me ko foston mo likot ne kang likot pa dito kan again son saptan me ko ton mo likot ne kang likot kaya ito kata na Papa na kitak si mau daga na shesh ke luto mo te tolu fo singalon kot na ke singalit kor pangan kitak si mga te tuyak fingal bui Sunday school tuyak read fo singat la wana ma Bible na ta sa akalim mo Ma Simusla na kayo uta ka ke ngon God all scripture is given by inspiration of God. Ma Simusla na kayo uta ka ke ngon God ashbe in luti in kai in akswosye ay nakate ya shwoswos na sin may tamit man God in shwos na e ako la fall nag-eurep mawo na kayo pangan may tagagatli na Kahs Lun God yok supeya inan ke proy si mga katakarang na Kahs Lun God pa usye me Kahs Lun God may sang na siya pa usye instruction na ke moul la siya na Kahs Lun God kat kan nalalfong imin trustworthy mahal sumon tar ke me Old Testament na ke kafa it kos mga tram kin ke lutlut kaya ako shikla tar ke springtime tolu pa tram ke kaya feast of trumpet feast of Day of Atonement feast of tabernacle matulungan so na shikla maakos ma orekle ke spring shikla tar ke crucifixion death burial resurrection ascension of Jesus Christ elsom nang ka shikla tar ka fa akos ma tram kinyangan matulu end time events pa ntasanong kadin li trustworthiness lan Kahs Lun God mangan kan lalfong nakatat ka li mangan na ke oyama Jesus il bangon matwal chifen ng fa ma often na ke scripture reading siya mga ka reading na ke gospel limekos ngita na ate sinama katli ke look ako siya sim na tayo mga ke malan mo masaplan mo siya may palang ay dalchat na tinalila ay pa masaya siya mga tako Tingin ka daw siya historical context na ke from like son na ke gospel siya lang and usye TED el pa masaya siya masam from kanya
Nangataga namtak ke fos me tolmulikos na kang likos inakateya inan peke proilasho. Tagatli kita ksingan luto mo de toli fosingalon ko singalikos kaslan kadin me utako hashipela pa me indutikat in kaikat aksiwasikat nain akateya suwaswas tametlan kat in suwasna. Evin kaslan kat pagadorit makin kate suwasna. Nakatero mo ako la naro ma fall. Ako la fall na kayo mo na kayo wine pel na kayo. Manifo man ngon lan kat paus ka men scripture is given by inspiration of God. Kat matlal funya tamet lan kat inakula. Metlan kat ngon asin kat. Ngon matal paus ka tingin. Now with that, fin trak large pa ka fin trak lan kat na ke lesin singa kaslan kat in main usia ka din kalam la sia kat e met lang silan kat pange role lan scripture mas na in refill na sia kat e mel kenalal melang silal na fin kat li rom sapta si fosmong wala kalan te kaslan kat makena pa usia la sia kat kan ni na ke creation. Inge sao fellowship magatlienge, someone created it. Ina ka din telut ke ashkat si. Siya tan ita ka shikilan pushe ka taga din telima akokman kat na so kastan kat reveal la siya kat shibela la na maurik le creation la shvena speaks louder. Wana siya mga kalamyan. So we have no excuse kadin mo one kat si. Na para kastan kat taga in akay kat. Matlalal fungi matrak namta ke skosokla in point kat na ke mawala na sing nakayagat kai si ta fingat li kadin rala si plan lem kadin to kana ke kastan ka dinis instruction is guidance nge men pang mach ma kan kolgat ke moul sing kadin rala me ara wisdom wise choice na ke moul sing kastan kat pai pen kat kadin ara example tikin tres kal daga samram kun tenel sapta si fosingal lu mind the kanashla temple singat pa temple ragi pel katli ma oyeng me mantia farm ke machine fred en ko try setting in na ge marichi ma tana ki Kahs Lun God God's words by pen kat ke moul silasng na even te kastan gat pa pen kumina para ko sangan misi ka kada ka kumlie machina ma pusha par ke koso kano yena kai wakikie o yen na safalin taran molla pang ataka wikos michin Kahs Lun God pa pen ya ngalengan ngan wingan faculty kas mới tan ta kana ke moul sing nta inche wo ita la kada so moul ma pahtpat palakin pen inche wo sing ke fela sing and at the same time kadar kuno kan lar kadin fahkak when na metalong lal ko fos sing lal ko long la kalin kona kai wan ka sao e fela uta kana shit so mera matamalutut la go, therefore, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I am with you the very end of age. Nagatli nage Deuteronomy on God first akos nage ali ko shakalim. Long Israel liti. Mait na kay wain taka liti kastan kat na sintik na talos ngan pa. Somriti fosing na manas. Now with that, take na si komet ko siya. Kataka riti Kahs Lun God, ito na pange lang silang kat na si kom. El refill el fakal na siya. Apat siya sa taka ke son ni me ko siya kalaminga Kahs Lun God fakalak.
Kahs Lun God. Kahs Genesis inge Revelation fahkak ke Jesus. At kulo malap na manas pasal ke yok matapin na yan kumaswan kat proy to katlen wi kat ke maluti inge si bakate yan ashes reveal him to us through God the Holy Spirit. Kat proy ke belchinge papa kadal jesu kak sekin gum ke mana kayo kat kulo malap ke belchi kum si belchi na shes katin na tsum acknowledge kum lalal fungi kum la wangan kat wana kum kat moul si fan lalas kum kat lale prem kat lalai si kat lal sikap kat lan matna kayo kum kat si matana sham na ke matawa krela mana ko in kashaw a fela ke ko lan mit mana ko kum precise precision perfect wana kas moul pure just wang na pa matafong leke ar pelchinga kat ke spelling fakulo malla kat kulo malla na sumpap lakat foto lain mana ke wa ke spen pak den yok long si kawulom kum si be si na shes kadin deko kumin chamon na shes kai si na ke ga da kes makin ye gatla mana ke wa fela wang na sha in kaslom mugen ar ngap nas si bana akay ga ushe enduring fel yushi magateli etana ma fela sakawul amalum kawul akate yana shes akalam yana shes kai si katina le kalim ke la inspire komongnya na ke kasmong patakain litigat kai si in kai kat kai si nakshiwashigat kai si ay nakate yana shes masiwas waso papa kumakalim mi tamitlom matlalal fungilom inako la fal pel na kayo na kayo mawu ko true kak chagin gum baba etala wana kas mo lumakalim mi you will never leave us nor forsake us kung we katin pel na kayo akay kat akas makin kat katin demo kat makandal mo kat sons and daughters co-heirs na geto ko siya long wana kung promise kikas mo long matlalal fungin na kayo fet min siya fa age mo pahtpat papa katlie ngan katlie inchiwo fast kya ma phone la si magat ka film shot na kain pel na kayo kat kulo malap ke pel chinga kulo malap ke wala na ma mishi na shesh phone siya taka na ke pel chinga kon ukas ka chak katin simpa na taka ako la in long ar ke pel chinga ko sa online ministry long inalle kek na siya los may client sap long ke kalan ngan lom in pain kat ke pel chinga kat in fact mana kayo fal na ke akok long ar kat kafe malap ta kun ikas line shesh na art non kas ke pel chinga usina shesh kerot malan ngan lom in kat kai shesh na shesh mapay lom shos lom na shesh pain wo si ma ina kanina le kalim ke la crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ, ascension na in kasaw para la fon na masing kadin kalam kaya na pa lang si kawulom na shish mat nagawa fin felching na shish papa kadin kalam kaya aru faithfulness lom la kaslom makum fagom kum orala trustworthy una shish kay si kadin nis lalalfungi mana kayo wana kumakalam mi kay shus lang lem shikyak tari kung proof ya kung ulay lagi shikyak akading kalam bela flok lalo kung akalam mi mali floko kadin lalalfungi ako lang nake ay yok shiba kadin alle long lalalfungi kung baba kadin full la ako lang pel na kayo nake flok siya pang kusahan man misu si ma fishing si may jakyan na sila tigin treskel kadin ako la nagkatakalan lime kadin de patle papa kat kaife malap ta kadin de patatyang nagkafela si ma kafufo tin along na gawit malong wana ko makalam mi fingat lang si fela katsang ako
katikain we ko magataga bena we ena nash moul sa shi mataka ke ngon lom gadin shia na masya shin ga sha papa na manas kashi gat gadin sam shete tsun sapta ko foshingal dolu la ke shingal alkor mi sha la alfi moul la alfi ga deu tak ya wana ko makalim wana shi ko shingal me ko foslam ngon de la malakor a gospel al son sapta shingal agor foshe na ga dolu akalim Jesus la som ako in fucking nomshin papa tama la flok chingin paprao di lak na kayo la ke ko shan ministry ka din ta ka for lao la ke belching e small at upon the kalan lem papa na nas kashika all we na clash ke belching ka din li shup lal Jesus ke all ya ni ke auto li fin shakshin el misha makel langshi my song na sin fell on the phone na wana makalum ke John 3:16 aga ninnie pe la yurum wan mija manel moul ya kelen aktol o papa fin kom we ka cheka in line ka akye ka kai sheke kas mol lum ke pelching bab en amanas akagat na kay wa we ka kashika kat te proy ke metlas ko sam gain wana crit commission kumakalum ke or masapta si fosal ko that Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. Our trial on mystery, bro, bega mit fell on the phone like a patching. Yacht na ganda ketik na traspe. Kamit call lash ke show, shishik show la lap, kamit call lash ke local, state, national government lash, church leaders lash na gay we be universal church, local church across, abroad, fell on the phone, mit kalad fungi, kat bro, ke church. Kadin persevere, do not proclaim gospel singing. Kadin de back down. Kadin tala shaitan il daga na steal, kill, and destroy. Akas makinyagat lagat in a spiritual fight. May unsing kung katang na tari. When Jesus el moul yakilan akto. Ingin ay sitting at the right hand of God Father. Lela kadin kaksagin kong papa. Bro, beto misalomin karangin mat kol na fon na fin fellowship. Kadin de fosya, kadin shiko win ay tala. One la Babylon, one la Persia, one la Greek, one la Rome, the Shakta Arsh, Shakta Managawa, Eloshibana Flock Nage, Oya Maitaga, Kuluke, Aquaklom, Shelkuma Flock, second coming in Kanaus Lamatakayo. The Lakadin Shia, future events, Utakia Chibrat Dasano, 7 years of tribulation, second coming, 1,000 years of millennium kingdom. The Goyang, Kadeliak Sasha. Renovation by fire si mapita li konusye mashaflam na kayo wat lagyan New Jerusalem in kasaw sasya fella sasya kapag katali chu kakching kung matala cash mo lom nga ako gitar laylain pa nagkadin pel na kayo ay nakakat kadin defosya kadin mateng na tapan when na tum siya matlang wash kat proy kakshikun kung keman na kayo wapapa. In his name, Jesus Christ, our Lord and Savior, God pray. Amen. Amen. Beginning, kamu check. Kung check na long pa check, eh? Okay. Begin. Wana. First minute. Okay. Kada uskom minam nasta ka. Kat first minute na ke worship large on own. Now, I'm fattig or like relaxing lom na sin matlas na kayo wakipelching, eh? Okay. Paglamalap, kaksin gat ke kumigasat kanila siya, awian na nakla siya ke kasin bray nasin kat papat marsing siya. Ngaw siya unsa ko nga, kadin mo kan share live cast la siya, sin metwear siya. Doon na siya na kayo, metwear siya maus jaktarian, kadin da ka pakalin ko us kita kalawasan, yok shipin, may fact maku siya pa siya nga. Nanti unsa ko nga kadin mo kan, already share like ko, la siya. Pakat fast na mit. Kaya nangan daw lipan, bay ka nangan. Kulo malap tigin. First minute. Jesus, oh my God, it's the Lord. You're the open face, praise the Lord.
Jesus with Jesus with Jesus with Well, maglamalap. Kloke, mait ma wamalawon sugungan. Nigelos pe mayaklan. Alafing mo on sugungan malal bastarins. Fin kumita otherwise bangan italakya. Na nganis pela nakilen ko sa nakikadakalim yung ituwo. Amen. Ikasin Brian na Mr. Lipan Muele. Ke Oludin Friday. Lumalap di Yuli. Somebody receive. Prilo man ba akalimiyak nga. O yesi makat papel. Ikesta na siyesh. Kat te sülbasum na yun priest ngi. Indafikat. Siwas na ni. You're all. Lumalap tamdahil. Di Yuli. Anakilen ko mwi pa siya wan. Marciano alek tamlel gulamalap kita kapelom patakilin kum kiltu singe tu open assume we kum yang pe damdal root Charlie tu open assume kaksakin kat ti molas kewa ay pe nafinen lanai tamlel bolin check digin gulamalap ki aspelom kiltu singe ay pe damdal kenye amo kum bamachimit mat kasapajak pasaki chat paksa kaksikin kat ki Aston Bell na kewa kildu na kewa Teliknan si Bewiash nge Moria Titania Intent glamalap kita kaluman tiwa benasyung ang anaklen pe Ashloman Stephen Shu glamalap ki nakape tamlen inwikat siyang kildu singiya kasin praya orekladari Ngama mas na yok si pa me damdal yuli la kalamingan. Nga kuminda ka kadinda ka ni pray masinkat corporatively collectively insoak na irin God. Matas ko siya ngam da kaya na tuwan ni matan church a pray ki kapun Yale ematan Yale pray da down pray meeting pray ki soul silash pray ki kasi makadinan sang kuloke na ngoslash pe naki pel fashion. Pangagata mama me prayer meeting singam ta ak fashion na siya. Na panangaro ngalengan la arshi siwosma kastagi kasin prayer lal tamle liban kasikat
si fena nga pleske nakadefashtamit nagi taganilash misingi nga mangan la nga ma na hitkos pange challenge si matndawak kya pange lenigash kum direct makun shuka mweyen kat fakla masingela sioyama kanawsta mat klan sabo pa shuka na panangara kat direct magan si Daniel sapta si pasinga luo laki pel si mo dakla Daniel ma nagishoa itakyang mo nan doko shange apena mo gad na kange party nge tadel shile lain matana ke fruits festival golf April na singan at kun lain singa la lefo fin solos nga lalfang imalena kit course misingi gat dog challenge singa ngale challenge ko ta si usara ke Facebookan bukulan sigen sigat tan kian kain mange kokoto ya fin dugum ke oyang an masing f6 masing f6 kom suena karangan mo man in mayan temple si bange anak ikat academy wala tama lipan alaw pe sa ngali class na kemanimnim nge seti file mano siya nge agad na liyang suka siya nge ngait nga tan na cocaine nge tarakta this thing is more addictive na mayan pa tipenia le ngalakan dilamat kalan sapsi ngalakan na ungay na panangara oye si benangan kinga fruits festival nge staklo kadin si kelila mekat me is na ke mano siya nge ara nanigas somla nga fakla fin pa nagimatwa sila nge kadin na nalek karang nga neltlasha narang si me masi mga sangta karangan pe blood pressure lakang in ma main pel si ma me gat shun matwa silas kaya nalek karangan momong silas nge amda sang monetary blood pressure laga mayen anaging attack nga linganin mo linganin isma na kimano siya ngayon di tabi hospital nara kadin kakapan kadin deflect no health English na siya siya kewusi no health no nothing kanash mani loom da finwangan health loom kometena parin siyo na panangara kepekat nda kain siya katarang ashkainin foot massager maka oye ma konvinsong kumli ka pashkenias ngekewa ale fahkwack rek mga si mga insang folokon aksang aliki yeniya sin folokyak na ke circulation na mayen pamatawagin vale ne urala shol la ke nias na kimsin suka mga matafutung en kumashwean da stretch Pin upe kumni kan rapa sisik mang an Amazon mga usi total talakin gagashi kais kata in gachikat deng altlasha gatte somsang manilas kena rol dakta ma prime ta prime ki mange asin gani kat kan sangara mga katin parengan in takalin na kaywa na panangara ngalengan ki ngawal daw lipan na nasaman na sila siurek ma ngara airport nge si pela nge si requirement na pa yila famta ko nga tang ni manual se nga mana pa si pa nge kumeta ka tara me kuluk volume na ke customer nge kain mga shmanya personal hygiene smalash nge shmanyak pe nga winner sa katekan nga talik te relapit kiya sa batsom mga ka tama mashmanyak na siya na ara mga akpari ka in siya nara kaya ta ka samsam ke mga desman nga ngasaman mayen eltlash ali yok na pa sipe kumni pe tigatsum na lomalu nga ngale pa kum tape tanne kes ki kan matao tolu akos ma lomalu direct man patrum kapapat masmi makis katorek sanak kanin mange kadenan loange mange pe kadanda sidel ruk kain now desum na ke patrum kata tipene la mano siya nga temple si pa nga na rin diyan masam samay oy nga mayan ngaten ali masupuklot ke oy yela kainin mani nga tifali ya manu karang misal
siya mama nga lang si encourage ko uske bang kaya ta ka sham ke malan kat nge oye si ma ngaliak mo ti penala pe siya usim singa ba molin ko so kung finli na ke sham ke pepala ke elos ma fut le in ka sha wala lucifer da ko asi ta ba tolul pufe na dal da ka passion na siya los ma fut le ki cardon of iten na dal la fa ko si ta le kuluk na pa e panefalim kufon gosleo niel talpe alushel tal ale fallet a soccer madaldal na kumda li me kanyet ke chige ala psychotic daldal masir nga fa ko pa sima kulukma alek musiye mano sa pakususin ngata ka kilelen lan practicality at amaliban el ko indutikat ki biblically based na pespe mga ki Bible. Namaliban baldikat ki kanon marita. Ngata ka in ikesla ki sham in me ikesla wipe na ki context historical. Ta ngala lang si factual James ki kung finli ma si Bible of fact kung finli ma si mala sang si ko fan ni mel. Naram oye mga lima ngarela depend la moul la ke nga sha minshun nga long yo ras ko ba sinen ya nga sha minshun moin ko sho sing kat finnan ka ta na kat som liki significant other la sa pam tan ke sa ka mut na mas na kat som na sha ye shuk sha ye we will never find sexual satisfaction anake katel la mala sin mat si sha ye will never happen. Kata na rapid kusungal ngi. Ete na shun mas makatila ko lang na siyan yan si. Nara somewhere down the line ke moula siya, eak kulukikot. Eak kulukikot mulin ko sosing. Kumemta peli ngata ako yan ke atundan met ma kumita kain masing psychotic sambiya kanan ngatlaw. Nga pakom ta. Kusoba ma kulukshi mga kunakipebola mayak kalamya manukom. At kan siyam kita mama katindiyang tembal singike. Nga syupe tik further down the na enji ma fok imit ke matsiya. Pakat sa kulukila siya usi. Pakat sa orela mo ita salalal fungikat. Napana nga fa ko inge. Kadindutut pa pa li practicality ki mga tarama tena wong ngay sa mali upusin choir tawon siya kasi pela dahil tama golden voice of tawon siya kidan daw kinfalin mi siya kata si Lucia dahil matawag tal metal talangan dahil tawrela makluk siya dahil tawi choir si pela we pick up ko natal mama talamang silin kada tulay yung dankat koflofol kat taka, koflofol kat sum. Napana nga kantingan ko hindi kasman Kahs Lun God. Kusayan lan ministry, katatakan sugar coating mo. Katatakan ka ice cream, ice cream mo. Mind biblically based kay Kahs Lun God effect. Napana nga siya taong lilipan, skinan ko, nga vintari nga so, orala mga si Luki Korta nga flow ko. El mata na si Wolwol Bray Sheksin God. Gayan pastalas nga asurek malaltal. Dahil sumurek man awal ko spangan. Ito siya ulaltalan. Pangon niya kildansingo. Ay panatikin na. Nga takuluki. Tapi pella sin pakana Kahs Lun God. Kadin yung climax sinapay mo, gospel of Jonah sinage full purpose of God in Christ. Kade ko na fakya. Mweyen finmat si sisla pella la naging lala. It's just gonna get better and better and better. Proyela kay kaya na si ginusi
matutina wuwushing tamlipan. El somne Israel tar el wisol si el somne kushara internship like pepala el fak pelaler makuluk na kewa el for la liye. Na difference la gela pa el for la na ke masing etaka. Tafong la na kewa lok ng nakmanas. Don't go my route. Panga ended up hospital. Matikan man nga la papayrisan ki Kahsilan jeep ngayon tamlel Gibson. Katunda Sacramento fulok ting mga siya. Kaya siya lalal na si Kelaine siya ngayon force nga lalak na wisya ulak. Na ba na nga rap kaya nga siya no iya siya nga siya nga siya nga matkalan sa pinsyon. Nga repress pa mga siya ngayon ni isyos manan siya. Ngayon na fahkak mga made and moul. Nara kita ka las ke may litilas na kaya wapinganalin matakang kat proyekun kat sumpakun in mo kates lang naklaral kimang para nakiyakataya biblically me kadinta ko nakimang tamlilipan na taka kiyakataya na ensi mga taka kaya pang me puksilal John nga takal dikat kaya kaditala ki New Testament na fahkak mo gospel si pang Katsaman la spukon ngulon ko spake pepal nata siya. Aspuk lime ko spukin masap, yoleng matan, ukin istrising a luo, daw ka Joshua, so ke Eshan Maya Esther, baksafian, na aspukin poetry lalmet met de mekos ka wisdom, daw ka soap, Samso, kasi kadisya si Solomon, kadetala aspukin palafalet limekos, Tomit pala falet akos pa siyang gundiakan, Isaiah, Jeremiah sa Yoksha, Ezekiel, Daniel. Nakikibugak lumudit ko spangan. Na fa puksing a logo lang sa ke mit pala siya sikngan. Osea, Soel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Saphaniah, Kai, Zechariah, Malachi. Na ulang matandari na ingin nakatsum nagi kospela. Tatukun Malachi yang fuku Wangan mit kadejil pesang kasin bala na siya. Malakay pa siya fla. Na pa mamusilik ke Lucian yang fuku. Musilik ke yang fuku ne pasasik kasla ko. O siya talaga misaya siya tako. John Baptist el tuyen may siya. Proclaim. Meten for lauliak. Na pametol ke konekla, fin payas misaya siya natin siya. Na para leng sa siya ikekla ke ilakshaw si kel meto. Na pay konekta na siya siya tagay ke meto sapta siya fostungon mekos. Na pa lugel da ka katakal di ke kilenigas ngay mo el da ka putakan latak siya ne verify. When naki oilan mo choose and then matluyak fahkak masi in what I can validate diye. Nada ka ba naki mamakatas kem singing. Nara ki meto nga fakalatari Luke John Mark ilanin fulwadal meto Mark John Mark singe. Ilpa sumasla me Gospel Marko. Rela pa ako kain si masikya kimit in New Testament kel Barnabas Paul. Kel the walkout commission singan. So, meto Mac Luke, el da synoptic gospel, and a similarity ki Madal Shimon. John el da gata, pa etaka ushi climax si mga shamam ki, the full purpose of God in Christ. Ki kasik lemit ni. Napauskat me, nga shaman magi, o yenge da, masing amda kya supernatural me purchase kyak na sil. Pagkatitala, matayan si masamanya kiki, katwindi matayan si masamanya kiki, Genesis etolu el futelala, wangan futelan matayan. Ang ama futelan matayan siya mweyen fo, ngan matal pa futesingen. Ito ko, relat tatayak. Na futelan tan siya na ilsa kulukla na, dahil mo ala ako suwi.
Genesis tolu pangan. Kung finli Genesis sielu at na ramon. La archangel servants ko. Dewin malang ka de ke walela. Puksimam daw ka pangan. Halfa. Kung finsom de ke Revelation. Ta nasisiyang el de ke sapta longo ulke fahkak. Nakalme pa. Sapta longo siya longo luo. Elwangan ke. Elwangan pa ke. Sapta siya luo ke Genesis. Pangay ka ta mama. Ngatang niya na ke malang kata na ke. Me kato ye. Na supernatural birth chingan pa. Asam ganyan. John el shaman pa ke baptism lal. Ke shveya kel. El shaman pa ke transfiguration chima. Meto shaman pa ke meto sapta singalit kosh. Of course, crucifixion lala. Pagkadnok na shaman ne. Elos metlua fast na emaus. Sham gune. Yok na ke resurrection siya. Nakadala el soa kashirun gat papa. Na paano nga rakit songon il tagay. Lusilen. Analan tagay nakfonye la makospel. The 3 preceding gospel makatlutoy lake. Na ingin na completion of who he was. Pa that kalim ke presentation of Christ. John il tagay norela. Anan aten interpretation je kain akalemye me inward get Jesus amen. Gospel dolu me da sham ke outward kel. Ta masi may yok kadeta ko John del da exposure na si kumwe ba definition lan lemwe. El fully God, fully man. Na pa eta ko na ke author singa John, apostle singa not a sympathy. Hospitalik si Will ba James kung hindi ke meto agor fastungod siya. Surname sila dahil nga ba when na din palal ka son of thunder. Nara John sa masla gospel si makatramram kaya nga. Yung sa masla John lata si mit, lata si akluo, lata si aktolu, na pa elutak na ni Patmos na sa masla fahkak, Revelation ewe. Besi matramram kaya nga, John lang si Banglan mo the beloved. Beloved pasta siya nga, Ephesus. Na while exile so na Patmos kipel si mga Emperor Domitian ila siya na pangapulan pel si Ma Simusla puksi ngayon. Nara finta ka na si kum nag singi ngamin siya mga puksi ngayon. Siyo yung mga kometa ka na kaya inkonauk na may centrality ka, may central team kaya puksi ngayon. Napaka definisyon na kaya son sapta siya was singa luo. Efakta tasakta askata sinmueta esel elalal fungin el. Kemainge elarata elosin kainek la dalik na dingat. Kat finson mi ke chon longol fastoy ngol siya fakla tasakta mainge simle ta Kowos kain lalal fungila Jesus pa Christ. When na dingat eta ke lalal fungila was inel Kowos kain is moul. Kaya na gospel sila John nga as designation ako kumeta ko kumekonauk. El pa Kahs, el pa moul, el pa kalem, el pa mweyen. Nakinga fa ko inge no na panang kung pinigas la naki buksilal nga. Tana son sapta si fosifak la Kahs in moul metri reklefel Kahs il na usherin God. So that means our Lord Jesus is the Word. Nara dakana ke fosaklo tolu singa ramram ke creation. Napafak mo kasinge eloshurin God metliki matawayan fell. So elde aske in the beginning magana he was with the beginning too. Katilorala manake wakel. Wangan katay na ma urekle saye fintia Kahs. So Jesus was not from the beginning. He was in the beginning. He was not only with God, he was God. Pafaki fosimit keson nga. Metigi urekle fella. Kahs il na noshirin God. Ela epenakat. So Jesus is the Son
in the bosom of the Father. Nara, there can be no eternal fatherhood, finwang in eternal sonship. Nara, taga na siyesh, la el moul el kalem si. Na kalem si ngel radiant illumination si. Illumination si nge ate kung finli kung ta finaksoke. Na uniyak leya anay ma kalem purple si matakay ki ayla in maliyak sheyen si nge. Na ki sheyen nga nelusi na siyesh lalmet madesipe na siyesh me na kalem na kimulin ngan si nge. Pafakla moul at takaligi kas. E moul si nge ese kalem illumination siya bang na sinweta. Na kalem il tolagin losh e losha ufla kumela. Kadel sa palma met fahkak silal tang John. Siya ta kain fahkak na sinweta ke kalem siya. Ta met na kaywan long may fahkak singi elalal fungi. Tia el pa kalem siya. Al ta kain fahkak ke kalem siya. Paingi kalem na paiya. Kalem si mataka no felo. E tolak met na kaywa. Nara kita ka na ki account la John ke gospel jilal nge. Il ta kain likiye. El recordiye. Miracle it goes. Inakelem nila. Jesus pa wen na din God. Nara oya si penangan as curiosity si kumeli ki sapta tolu ki metsima mutkayak mo wisas lagi masap. Nakalme pa ilita masap. Wala pa na matluma fasta e mause. Malimel wina fasha. Then I kekta na si. Nara, ni ko tuyo masilangan ki son tolu. Sifu nga som na yun siya fak na siya. Rapay. Kaya tala, kumsimot to di sa payak na singat. Ilakalin masingan. Wangin simot ka na ra, man makumara, kadel finti awelal. Pangan si pesi malfaka, na man malsambram kun nga. Ilikal lakuf na kay wine, son sap taluo. Dahil, unwala taliksi. Pasman yaki son sap takos ngayon. Mandin meditay yaksi. Na metsipe el unwala pedesta. Kung likit chon ni mekos. Kung sun makit chon on kosta na, ikiteya tao sin ni mekos. El fast fin ko son on kos. El orala pe metsima kun la kandi chon ya. Na elakmulo la Lazarus. Even de kan akmulo la Lazarus kilin akakos, elalfung iyak fagkalal mulyak kilin siyak tolu. Na pauskat me musenge na ki malutut siya mata ka, fakla Kahs Lun God, fahkak ke Jesus. Nara, katwin lo ang leksyon na kitchon ni may korsi makataka kengit, na Saptal me kors fastol ngulit kors na kito ang ngalit kors pahal da kasraman na ke tiye sing is fully God, fully man. Nara main idea siya mata ka ke saptal me kors siya nga yok ke maluti siya na misingin chonel da kain introduce siya metlo ko yen lo akos ke deity. Insang akalamin sin religious leaders nga. La wangan si pelalo sin reject mapang misaya. Narakat finsum na ke witness siya metaan, pa John Baptist il wuyak. Saman niya ke fastol dolun ke tolngol mekos ke saptal mekos. Katsum ke witness siya akluan na pa men machi siya sila rangan. Pa fahkak. Dahil pa misaya. Maketiya tilalan. Fully God, fully man. Katsum ke witness siya aktolutan na pa Kahs Lun God. Pakatayagi ke fastol ngol ya ke malutut siya na misingenge. Nakadasum ke fastol ngol itkos ke tol ngol alkos, na witness siya ka ako sa pangan. Kat papa si Fena. Siya uskat may naksafina kela. Parang from ang gun la pelsi mo ita siya ksum na siya ineman. I am Driscoll Jack.
I am statement ngetaka ilange. I am the bread of life. Ngapa bread in moul chon sap taon gor fastoy ngol lemekos. Ngapa kalim nan fela chon mal gor fasinga lu. Metagali prem ngash chon al gor fastam ngal gors. Ngapa shepherd wo wosya chon chingol fasingal si. Ngapa mise moul yaka. Ngapa moul son chingal si longol mekos. Ngapa genek pa ye moul wan matsum na yun kat finche taga na yuru chon chingal akor fason gors. Nagail pa fine pa ye sukuwa chon chingal mekor fasi. Malutut siya nga taka nga kuminita la ashma metlo kelchisiyas siya pa uskat mega din taka instrument ke malutut siya nga siya fakma Kahs Lun God fahkak kelchisiyas. Mga kasya mga kansang inusiya na kitipas kung agigesta laka pela flako ng sinmatuti arusilas nga. Mr. Lipan, bela na siya. Kulo malap tingin interest Kam nom besek ya. Ay, nga ka na. Okay, kulo malap ke historical context, we been lead up to first tungul ikos na kang lead course literary context at hindi na paela. Kasi ben may self-righteousness. Na kasi ben duty sa tao pe lanmoy kolingan. Dahil mo tipangan masaya. They were looking at different. Dahil mo masaya siya ito ko. Dahil ito suffering siya nga. Glory siya na. I think at the we na matiging interest ka lakalan niya nga. Glory, suffering siya ito ko. Ikasaptaluo ke gospel siya. So nilu siya from no dia la kanaus la temple siya nga. Right, tukun nantol. Inakalan milail ito ko. Ela inilan suffer. Met na lang siya nga masaya siya nga ito ka relief el dalo mo kayo naligi Roman Empire. Apangan siya very drastic in sang nagay may kol nga ning luti mati na akwa ki Kahs Lun God. Nani mo siya nga tasya na sana masaya siya. Nagakalam kaya puklalay siya kalam niya pa mo may nga dali long dali ko flan niya. Dali liye, dahil kung fan liye na po the spiritual aspect lang ako Lun God. Nara, when na kunokon matagal ke luksap talong lakos. Katli na ke festival, Jesus, wong matamaludut nga na. Napay dahil nikinlayan na lang suffer, in fact, glorify yaki. Mga sim latar. Ke puklan mo si sim na tar ke puklan mo pala. Na ngayon na ba masaya si may na suffer. Fact glorified. O dahil di man ali. Nakirspin pa ako ng Lun God. Ilo ba man nga. Mga natin interest ka lakalan nga. Hindi la pa. Masaya si masampram kinyak. Son, sampram kinyak pinay kaya ay siya. Tagot na Kahs Lun nga pa. Speak of Jesus Christ. Na siya pa, witness na siya flahid paspan mga. God the Father. Naragatagal yun na kaya fostong yung likot na gangaw ka din nila. Kahs Lun God testify kay Jesus. Na may nga talsom na shoot, Kahs nga shoot, mo, talaga na moul ka, nigin na lang, pasyapat siya. Pa Lord of the Shepherd, pa break siya ma, prefigure kaya mana, kaya, yan may siya. Pa yot siya ma, provide, Kowos, kaya mo siya, tukya, yot siya. Kainin prefigure nga, rekatari ka Old Testament. Nga na, tagal naman may siya. Fully man, fully God. Adal siya pa na, tinaliyak ko Lun God. Na wanang akalimig, matawag siya nga, self-righteousness. Elos din, alalal niya ako, maitak yang.
Simulatari ke Kahs Lun God. In other words, el dalde na shuk. Why na kati ke kunakot ke manti tustea? Kati le da inchel toksa sosa ya ari kekta na shil mangan. Sipa kunaya kya masaplan mo sisya. Chisha lor magin lal phone. Phone chinga ke kunakot ke Wednesday. Nakatli na Nehemiah extra matu ya kriti Kahs Lun God. When pange me mas ma ushe moul life giving. Kahs Lun God pa ushe moul na siya instruction na ke moul. Singa ta moul to ke Jesus Christ, the person of Jesus Christ. Na Kahs na kayo masim na ke Genesis ni ke Revelation na revelation. Ya tao sin siya na ke ya tao sin siya lamfuko. May inspire, sin given, inspiration lang kat pasang. Katil mong yang na sin may nga smos na makatil kikatin na kel. Kena lali kel. Katil na kaninda kat. Pataka ke Kahs Lun. Ta masima uje moul. Na ke moul la sin pa Jesus Christ. Jesus Christ. Shal pa uje moul sin. Ang alya sugak sigin gat ke me background na wo si mau taga sil tikin tres kali nga u si foston mo lit court nga nga lit court kada ready la nagataka fos na ke fos akatay namnas kesta pa baltuman evinwangan bange nagatanta kri foston mo lit court waya pa papa siya sa payame Eloric law keik Koson na long pasal kaliya matal. Ako was tiepe na sang kaslala inanin Kowos. Mweyen Kowos tiyan na lalfung ikel siya el sa payame. Kowos tiyan na lalfung ikel siya el sa payama. Kowos lutlut ke Ma Simusla mweyen Kowos nunku mo Kowos keik konauk moul pahtpat ke. Ma Simusla inge fahkak keik. Inge ako was tia lang siya taga na Europe. Tako was in ace moul. Nga tia syuk kaksak sinmait. Ang ay tay Kowos, ang ay tala wangan lang siya loos na singkat. Nga taga ke ko flatland papatamok, ako was tia Asia. Asia na may findaga ke kalal chifena, ko sa Asiel. Kos lang siya kaksakin sin siye. Ako was tia siya syuk, kaksak, sel siya, makay fan nakat. Ako was siya lalfung niya, fakya. Nikos nan ka mo, nga pa takakin Kowos na sinpapatamok. Moses, siya Kowos filia fintraklos siya, el na bae fa takakin Kowos. Kowos fanalalfungin na pae kel Moses, Kowos lakan lalalfungin pa mweyen art na ma el Simusla keik. Aki Kowos ti lalalfungin ma el Simusla, Kowos lalalfungin fakya mga fak. Kada proy lagi masing ang sipa na flokon ma fosheme daga dinako la tukun proy singe proy las kay wa ke militi singe na kada taga usi fosheme da fat na mit. Na isam belchinge self righteousness aro mit Pharisee mit this Pharisee the scribes elders ngan legalistic. Kal kinaliem da what they see instead of faith. Masimay usi machisel fat na siya. Ito kain free el dalaligi ako kwan normal. Ito kain Islam ako luklalosa. Pangan mas machisel ito ka na kaya. Okay, so when you think self-righteousness,
El dal ta gonna get me legalism. Dal kem ta na kem akwak isil Moses. Par from kal Moses nge. If no, dal fina pa kal Moses. Lagan dal lila Jesus will represent akwak may tak na sil Moses nge. El ta kan fulfill man kayo in the Old Testament. Dal din nali. Siya pena Herodians kepalan pelchingan materialistic na yok. Dal som na kemalan fella liki na masima ininayak Jesus Christ. Na siya yan are skeptics. Skepticism. Na matuningan taga kepalan pelchingan Jesus nga na pangan. Te pangan Messiah. O yan na kayo wangan sang Elia. Nakispen pa ko ng yoklan God. Let it go. In fact, like, matayin for yang. El rejected. El rejected ng siya nga para elsum na kaya finchak siya. With that, katsang na kaya paraya, kadinte siya ba kalwan itafong na. Wisdom bagadash ka nga de, te kalwan itafong na lan mo nga. Tut na din kad nga, kadalila. Church siya nga, flok siya nga bakit sano. Inako lang nga flok siya nga, Jesus mo kaya na pa siya, ako lang na siya siya. Pa, mwet lal si Venang et reject ye. Kalde na mayad pa Masaya. Kat broy. Papagat ko lang malap. Kahs Lun moul. Fahkak ke. Kanik in moul so ko fan na. Siya taga ke wan na yung Jesus Christ. Shal mweyen na. Sufficient. In nanak na fon na makuluklan fel. Siya yan. Masifan na blaspheming of the Holy Spirit. Pagat tilal fung. Narkipel siya nga, isyong niya na yung God kay siya. Kading kalam lalal fung nila akwaklom, makipakuton yok, lang siya kaulom na sin fell na kayo. May sang siya nga pa Jesus Christ. El pa inkanek moul pay. El pa orala katinto ka na rumusya nga. Inkak siya kingkong kunakis makinikot. Kahs Lun God. Pray kaksigin ko in Jesus' name. Amen. Well, siya kalwan eh. God's words testify of Jesus. God's words testify of Jesus. Kahs Lun God. Fahkak ke Jesus. Background na wo siya mautagataringan. O tatakan na nag-fos siya ng far. Tawag. First siya may tangan siya ba siya nag-screen, no? Siyakluk. First one ulit course. Oya pe pa siya sa paya may eloric loke ko son na long pasal kali matal. Agos tiya pa na sang kaslala inanin Kowos. Mweyen Kowos tiya na lalfung ikel siya el sa paya. So, witness, katliya na paila, kat papapasapal ma Jesus Christ, elta ka na rin met lal si fena recheck ilya. Tigin nila ka tayo background siya. May choose, na ina ka dilute ke as, kat study Kahs Lun God, katliya na ay siya na palyak na met me pen mo. May nga ne, long, liye na liye, dahil ko flan niya mapayesin. Kat ina na yung kalam kela, pel si ngayon not in spiritual aspect ke moul para los liyo. Para katli ke sapta tolu, Nicodemus. Ito, masaplan Moses, in and out. Lima ko siya medai. May singal represent Senate, Council, High Court system sila may choose ngan. Nakan me, el taga kat liye lakom, el represent, may ngan na phone natin na liye spiritual aspects of life si mataga ike, cherma ya tongol siye. First tongol siya na ke, tongol ako, rakalam mo, siye pel nga sa mosla, masapla ka inchi obos. So it's not about spiritual, it's not about physical aspect, it's about spiritual aspect. Pa gospel sila son nga tagal kaya.
El taka niti masima fahkak ngon sing. Pange masing. El taka wanain taka akalim mo kishi na ke ngon sing pa belief system sing. Pa faith sing. Na finga tiyan na ke shakluk finga tiyan na ke sim ko account silang son nge na ke ma sham kinya nge da la lal fungi singe kalwonyak pel sio fuk ke gospel singe compare na ke gospel synoptic tolua less than 50 na ka tell na evangelistic me gospel si pang el tangain fact metan la lal fungi moul nara if ingat de top lal Jesus na siya Nicodemus kan na la lal fungi me be born again. Isus like ang ngon God. Pange masing. Nara may nga ilos wana niye na mataliyo. Tinaliye masimacher may lakal na ke spiritual life. Na ipapin na si kumising mana pa sila Jesus like ang ngon. Man nikoti masifena ilinikin la. Kami nga isip flok yang ni ke insyen niya kya gafa. Fakya. Amit nga ito masap. Kali ito masap lan Moses. Amit nga ito na ito pa mga chair mayal siyam kinya. Ay siya, amit palang. Agad ito ka dito na legalistic, skepticism, materialism. Pati siya face nga, raman nga. Gaya open na niya. Liya maori kaya Old Testamentary fakalak nga. Nakateka liye forsingan oya be papa siya sa paya me lorik law kay ko suan na long portrayal ka liye matal tasak ta vingat liye na kaya commentary mataga siya yang ay akalam mo chap mit nga ne ka penan liye ke me ifen si gas mataga ke mangan ta meto to lu forsingan likos na ke pep tais la chija siya pasata kan ka sa me akalam yang and people of voice from heaven said, "This is my beloved son, with whom I am well pleased." Tagadin dia la ars opportunity, ars possibility matagal na ke force tongoli kos ngan la. Mait ngan ito, pasasi tagan ka sa amin, los long. Siap son bapti se long, pasasi ngan, liye pe ule se may taga, patachang naral chijas ngan. Ka at the transfiguration si matikin fiscal samrong na, metos singali kos me ko, rakalam niya pe. Matamalut tulungan siya Peter, James, John tali ka iklam manol Jesus ngan na dubufen lua wala los ngan kading kalam la mga ala manik la ala yok tari witness ma mat nga kain lalal fungitari awana nan refuse wana nars na til lalal fungishin na ke oya men me focus tala pa matal ka hindi talte na li ngon sing pangit disconnection talke na somni ki sho si matal mata ye romungan na main oya na kayo mamarek ngan gospel tolu siya ngan samon pengan wanain might call Pharisee scribes, elders ngan taga na kaya na. Talti na life nga ako klan God up to this point. Aman perkle ke sapta luo, taga na ke sapta me kors nga. As mo tiye mga kat kaling ke sapta on korsum na ke man sayang. Man alikos na phone na baga gospel also nga. Wana yung taga pangan main emphasis pangan apa masaya sis masam kinyak ila mulya class race katliye pe mangan sumpe na ni mo refuse ya kineke and wakipe na which is part of the plan na ni mo shenge ke pelchital recheck yang ne mo shenge sideline ya gitlik na din ka nga the Jews the Israelites na mo shenge na masima ka makinin fact mapayalan ka kyo cast lal ba church matalal funi
God pa in lalal fung moul kun know the message moul kun katin fat na sin may tay nakula ako na siya lefaloko may niya tinali may tamalutu ko may palameda academy na sin na la masaya siya ito ko academy let ko suffer in fact glorified dahil tinali suffering ipsi may ito ko I shall champrap niya le kayo okay fa glorified the chat na article subtle makers a Jesus elder son gospel singer the akia ke subtle glory shilan God like la kof na ke wine signify glorification lal na kaptaga na in fact na sin might ngan mat kanaw sa temple siya ngan tugunan to nga akmolya pangan suffering siya el front lo dia suffering siya na fakat fataga ram man nga fash ke gospel singer nakatila el pa masaya wanang matafong leke Kahs Lun God makwa gitar siya witness lalingan son I shall palyatari man lalingan God chifen na Kahs Genesis ni Revelation na vinkat le tuin siya na may nga disconnectar but we have no excuse. Kat clear picture na phone ching. Fakya mo elsom ke gospel ching ke sapta ching la ko fosina ke tole. La som minako in fakal ke lomshin papat ma lefloko. Lefloko flok ching pa in proud dilasha. Ke pellan klik na ringa ngai masaya si mai ta ka. Nan ta ka akia to ko sai lal. Recheck ya ki lalte na lia masaya ching ngakom if you got the leaf locking as our priority, because they missed the point just like them. Now, Baro, kadin kalim ke sapta tolu. Niko tu masil da ka phone siya siya klay for litilom nga. Katli man litilom nga ale authority, moul. Chisel the book mo unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Na para machi mga ngana sumon nga kadin na ni sus lake ngonan kat kadin kalim ke Kahs Lun God. When pa key text ma daga liuto mo ditolio for singalon ko singalikos. Academia. All scripture is given by inspiration of God. Mas na kayo utaka kaya ngon God. Ngakom tikan fast na mit. Kadinan tuinam tana Jerusalem nani ka disusig ang online God kat fact na met kading kalim ke Genesis ni Revelation. Kita nga fa mo tamet Lun God in Kowos na. Genesis ni Revelation manchin ma disusig na kang online God inta ka kalim ke moul kun na fakang pa matchay ngayon ta ka na ke pang masing pang Great Commission ching. Kading koneki Kahs Lun God ingin na kading make that mistake. La chermaya siya pa nga smos na in cielos. Taltipa na liya masingan. Masaya siya na daga daltena. Dalu checkin niya. O kat siya na siyumla. Let's pa mo. Genesis 3:15. Daga kaya New Testament conceived by the Holy Spirit. Mga akwa gitari. O daltena liya. Tlik natin God pang ito Israelites. May malu siya finanicha. Tukun yang fukota sang masap aki mana kayo Moses pang Moses na foreshadowy Masaya siya. Taka na kaya melodi siya na Jesus na siya fakya bakan men fak. So kanyak pen fakya mang for lao liak lalan fung ibang susta kang nan ka siya fakya masing mansip ko. Nakita ka isusta kang online kat, mta kaya ako stin na kaya masapal mana kayo wakadin lang si katimit. Kensias kayo wakinganas kayo wakanan kas kayo wakadin lang si matalangas wana kat lang si kat si fen kat fulfill masap si mata ko. Exodus chapter long when fulfill ya ki me kat kapasyan na kaya mamoul siya. Mamoul siya ma kit na tingkat nga sumsyuk kaya sa tinalila pa nga masaya nga pa yung usod nga pa perfect ram sa kumam the Lord maging sacrificial system. Dak na kaya Exodus chapter nga lu.
wangen massage shit be e form del forche ka chi be flok ke look long lakos lal funche chi je lakalemia ne pange kastan ka del train me di tikot takan doctrines takan me kaikot in actuoshikot en akte yana shesh masiwos me doctrines nge ne fingat point na ke makadash nge Bible fact mo son gospel al son sapta singa lako takan ma lesu mako lefloko doctrines of predestination ena ka diniti mange etala me kalme when predestination jingan taga kalme mo R7 Nashel kadalong dan mana yok shbe bang me chevin te shusta kan man kat when Pharisee ka when na matuti silan Nicodemus ma shed force ka ma leshi ba flok kadinan kalam ka lakat enduo a flok man nemo it's imminent rapture sheba utakyak sheba kan tasano naro doctrines moliti inge taka ki kastan gat kadin kalam ka la shakat e metisar melang chilal yok shbe kadin te force wait nge ma bayal dinali Genesis 3:15 ma bayal dinali Jeremiah tungulshi na kya ngaul asya lam ngaldoli nakadai na apply pa na shish machine la fat na sin matamalu ngan ko mat sa ngan metigilan mo kiya nga so mako ila floko na floksingan pa na nakada kadin kalam gala floksingan kadin wi utak yakshi fakyak ke des no sapta ko foshingal do shingal ena kadin shusta ke ngan ka ena na born again regeneration che bang Mweliti ta ko ke Bible nga doctrines of regeneration jinga na kadin kalam gala me shinga shusta ke ngan ka moul ke ngan ka me kan men ma shinga din de force papas tamal sa pile ma mit nga Edbaric law oya pa papa shi sa pile me eloric law keik aqua kitari pasali kek lang ka sao me na ke baptism maka chamcham kingan nang akong misyenge kadata ka na ke oya singa na wala in academia mo kada kufla pa na in muling nga ngena Ake mga ikat na sikan ni ke oya makatash kena na siap kada problem siya na Nicodemus siya shem la kenge mga issues nga siya flok yang niya kung di kan flok yang ngon spiritual para text matagal ke Ma Simusla ke gospel al son nga it's spiritual in nature Tagada na our doctrine si fat mo triune God Papa God mweyen God ngan matal God mweyen patagarala fully God fully human singa kadin lansom na lanusia third person singa pa focus la siya ngon pa focus la son wana len taga fact la lan fungi singa pa polil chamram gin ke pelata la linga Kalmin faka ba kadin na kadin sa Kahs God kadin na kadin sa message ko kadin moul kina kadin pi the message kadin te force kwana talik na nanzin God the Israelites Simusla akte yaki God papa si fena pa law son baptist from kanya na la siya tagata me pa na pa si ba kalmonya mang Jesus si fena ros mat life Jesus perfect mange. Inakye ka dingena. Evin kom din na itala may shusta kang ngan katching. Mana fresh. Efo. Min katinat kana ke kastan kata ikakta na sis. Metiti Pharisees, scribes, elders nga din na sang o yamakatil smostangera metaphor. Nakadin on to forshak singan na
mana pa sila kat isusta kang Lun God. Kahs Lun God makaya na pa usin na si kum. Instruction na ke moul la sa pangay. Na akalamiyak na pa la wang na pa matafong la ke Kahs Lun God. El trustworthy. Therefore, when masamanya ke kata prophecy masamanya ke Old Testament nga fulfilled article Jesus Christ. Kata na pason na lala. Example, siete sunga sapta ko singal tulis singal alko. Arsmit ko sa misinge, fa may tisikya masingan, pana ke 70. 70 mo kadash ke tribulation ngin. Kadash ke intense tribulation siya. Kahs Lun God fa mo, katlet ya ko kimit lala. Church utakya. Kata mo tlas ko sa nga kalami mo kadash ke tribulation ngin. Pangat tafong niya, pangat force ko. Pangaliti kikiya. Pamit Lun God ne force ke pelchi machijet masali chi fenal de. Nakatyalam kela, that's part of the plan. If when Kahs Lun God akalami ke Genesis singalu fasina gatolo. Itak na sila Abraham. Through you Abraham fell on the phone na in siya. Pangan namuklayak na ke Genesis 3:15. Kadin kalam kela ako kitari plan man God. Na mga sikya kamit nga menge. Amintak na sum na ke. Na mas mayok subemit nga ke underline niya. Inalis sumos da underline niya kadin kalam kaya pa. Ngon sing, kaya moul sing, kaya dispensation of grace siya karakter. Kadin na napay kadin full laulik lalal fung shusta kaya ngon God. Kadin nilyak na kaya toko siya sing. Kasi it's the only way to do full laulik lalal fung ngon sing na uchak intwelling God. Pangin mo sang sing. Kung mo sang sing ay financier, hindi pa ikas na siya skastlala. Na kaya kastlala tak siya siya katakas kaya seal siya siya kikat wangin magkain kaya pa katlake masing makawul siya pang. Na kaya mo nga katiya matafong lang kan medal tina matake masing Lun God. Kahs Lun God up to this point siya rat na mata metikila som katikunan som ngon patati kaya ulit masaptalu. Tame Paseng God ta kain kasama me pangan when kulosin tiga pangan transfiguration jit pe peling baptized laningan alle kalmean pa as witness art na pa yeah main fa mo pa Jesus pangan masaya pangan nangakom na ke moul we have no excuse when we see Genesis to Revelation fakya ma lefoloko floksinga pa inen focal point ke moul kumanyen. But try if you got the sense of urgency, got in the two in fahkak, full laula machine, metiki pat, the bang machimara kadash, in Sing Park, try online aska, Akula na ke flockland lame, got into the whip touch. Akula na ke tagalan lame. Now I bet Papa, bange, she witness la bange, just way I may eloric law cake, go soon along per Kali mata. The possibility on but along ke baptized la and transfiguration events kan kaiwa fosa tun mo like ko sa kalamyang ako stiepen na sang cast la inanin Kowos mayen ko stien la lal fung ikel sha el spam nakati keyword chingan or makinya bel shufu ko ke gospel lal son chifen faith la lal fungi pangan ki si my unlock ye ilya na into ko shingan why not Maniklege saptatoluke me gospel sing. Truly, I say again, unless one is born again, lalal fungi si pasang born again, regeneration sing. Lalal fungi me ke Jesus Christ Messiah. El ang nga pa Messiah. Dapat mo ka pa witness lang. Ako stien na lalal fungi. O stien na lalal fungi. El siya sa payam. El dali na lalal fungi Jesus. Question lalfung kel sha el sapam. So in other words, dal recheck ya Jesus at the same time dal recheck ya kat papa. Now in other words, kat the Holy Spirit el tena ilya na knows. Dal ko flan ni matching. Ngakom nasikom wang an excuse lash. If you come long mange fashion like a moul chima. Kum fast nga fat na pa opposite kum le kadil yakalmi ke kapun sham saptashi eleta oil and righteous but the wicked the ungodly
will perish. Why not John 3:16 nakalam ni? Met lalalfing na kayo if I small not. That whoever believe shall not perish but have eternal life. Na aro, if nga tagal nakikita kisima akakalam niya nga, all scripture is given by inspiration of God, man, and it is profitable. It is profitable for doctrines. Masimitapangan. For me, akswasiya. Inkai. Na hindi ti. Akateya. Maswaswas. The masimit nga hindi ti. Doctrines mga tram-tram kin nga taga ke Kahs Lun God. Kadina la may regeneration siya. Mwiliti ke sivil ay susta ke ngon God. Sivil ba moul ya kadina na luti mang. Kahs Lun God magana pa usiya. Nakatika in luti. Even kadina susta ke ngon God. When inspire Kahs Lun God. Kadil mong yang na susta siya ngan pa usiya. Connection siya ma. Kat aske ngin ang broy grin mo. Ingon nan gat by kasta kating kalim ke kastlalo. Now, when I come na, if you're not unsure, it's very simple. Kung ngat na rin kat, inge na, papa, sisakot ka makluklak ang alikiya lalal fingilak in Jesus Christ. When a pabala sa mo na, lakong marsya misenge, kadil omnipresent na lasyan na kayo, walang kalanglan kat, asyan na kayo, tunan singan proy, syakat na manas, kadil lulala mo, lasang ngon lang na simwit si mafula, uliak lalal fingilak. Now with that, kumeta ka kalam ke ma sampram kinyak ne. Kumeta we for seksima katliye na ke me talik na din kat ne. Agateta lote last tafung na silalos kan katina ko na ke floxing. Ngakong kan ka knowledge base tarakta even one transformation matagay in art lasha when the finchaklan kat kenalan kat kadin become like his son in all aspects of life, ngon kat makay na baka na transformation siya. As a matter of fact, demon, Satan ma, talalay fung ipa ke, Kahs Lun God. Talalay fung ipa, ta sakta, masimay taga fully, usyota baka din obedience, yusta ka ngon God, ngon siya ngan, kat the Holy Spirit, el para aksa siya, el para transform ngan. Kat ilasin mo talalay fung na kayo. Na may tinalfing na kayo wakit Jesus Christ, akataya kinasyelos, mapayalan God. Kung na bangay connection siya. I mean, we can sit here and pound this. If nga nil depend kung na lost pen up mga. Nara, wana kalamya, ng asu ikaksukin katla, edikas na nga, ten aloy na kemasyaya, man, edikas na nga kalam ka na, enduring failure siya kataga ke Kahs Lun God nga manakawa failure wan na siya yung Kahs Lun God. Masukip singan man ngalal fung ngan kat pa Kahs Lun te wangan na pa ito lalipat. Okay, sabihin ngalal fung yok ke akwa mo taga nga asa nga inas masyaya taga ligi masing makayin. Mantaga nam na pro ke mitlas ko siya fahkak Kahs Lun God na sin mitlas ko siya mat nakaiwak siya na ako la pang mission siya. Ako la na ke me flok lan lay mo. Tagasi me ta recheck yaki matwal si fana recheck ya umne mana shin cheving line like that's part of the plan. He's trying to end up in sidetrack church matlal ni ba tagara code akwak ma in sang toilet loss sing madan tagana ke aulia lalal funi sing pang ma kunya pang great commission sing tagada fact na mit forget in kateta la mengan kat sing sige nan ka ipsing na vinga teta na pa na mengan kat kume kateta la syakat, kateta la mekelala, kateta strong na kaya ako kan may siya ito ka kaya kapun taxi. May nga rin manasin may chifena, may nga witness, may nga orang na ako kan may ito, tinali ako si mata ka kaya Jesus Christ. Ara for siya. Nali yok magati for the last 40 years, naging 70 years na di Kahs Lun God pa priority lashing yun na ara. Masing ito ka, alaan siya kan proykin, katin alikalan gela, asin kenek sukufan na pa Jesus Christ, katin flok, kivin katim tagat flok yang na kaya, inge na.
Kowos lutlut ke Ma Simusla mweyen kowos nunku mo kowos konauk moul pahtpat ke. Ngai sam singal ya fosi kertnya singal tolu usia mai sang ke Kahs Lun God kading kalam ke masih medan pa Kahs Lun God ilme a life giving instructions ila usia instruction makin na ke moul sing encouraging God na wana tik interest ke lak kalam mingan arsh the gospel also na kalam in the beginning was the word was with God, the word was God for singal ko kalam the word became flesh and lived among us, of course in fulfill managawama akalimia kadina gadin famang fulfill ya called this man in carrying in life ni sila kuma kadin kalam gela wang na pay matafung living got the kasang rip malan God Kahs Lun gadin instruct moul silashin wang na pay tafung lelash main chiu by the kaken nakadila Jesus sivena pa ek the laman maita gas ek the laman maita na mait nga som shoot gas missed the point la gas na kayo in the Old Testament prefigure foreshadow mo chama auya ke tudang na ke autolu ke me tefnen tok fin shine inta ka ela makuluklan fel makuluka pie pain sias nga efo when mi shashilashe ke kardan vida na ngamash our spirit were mi shay ke kardan vida spirit chingan na si bay shoes like ngan God pang focus point na ke moul chingin nang kading te tafung la kat evin kan ta makat ta sano ka te shoes like ngan God kom le righteous clothing ching lang at somni ki ani king ko lem ngapa ta sumuya alu ngata sang makun mo somni ki ani king ko when kom te na shoes like ngan God. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Ngon siya pa na God, inge na mitlash ko siya, namanas long, akuye. Kadinta la mekan men regeneration, born again, doctrines, meshingan, bakalamia kekitak sing. Given, all scriptures is given by inspiration of God, profitable for doctrines. So doctrines of predestination, enduo pala lang. At the end of the day, there's enduo. Ina ka din dako kwan ka, enduo. Heaven or hell, wangan mindful what? Doctrines of men, calling someone to preach the gospel. Pautak tanike, Koshaya, Molchon Nila, 1852, August 21st, 1852. Doctrines of calling. Someone is preaching it. When Bang Great Commission sing. Now, Koshaya Online Ministry, we part of that Great Commission. We matalal from Inakawa large church Koshaya. Akas makin yung meta in Takana Kamasing. Isusle kang online kat kading kalam is moul sing yen. Metiki pat. We need to teach doctrines of regeneration, justification, conversion, adoption, mangan yok shubaganing kalimke. In me, edify the church in kaya siya sin siya sano flogo. Kadin te fosyak patatyang nage malan fel. Nakatagali, wana nga kalimike saptalu. Predestination siya patagay ke doctrines of glorification siya. Inge na maliubat sano either eltaga kalpangun ka. So glorification chingan, we have to suffer just like him to glorify. In other words, kayo makatpalaki mo chingan as servant of the Lord is part of the deal. Shikata katari chisel si example siya. Bida lor makin example ma chisel rangan ke latalal bida akaya met lalal fungi ke illustration na siya niro. Ukokyak met kalye kayo met Christian bidal smastala ay tuna ka metalyel Jesus wan makuluklalel supipyak finchak sine. Wan na pa makuluklan Jesus el mi siya finchak sine nu siya oya siya ma esang mola maeta. That's part of the package. Suffering before glory.
Naro doctrines maliti ngay na kading kalam ke. Manifing katliyan na pa kalam ke kada moul kuntim me. We are practically applying it. Pakat moul kun nga pak sampram kunya. Kel extra sebenarnya kesalahan tu yak someone me Kahs Lun God ke podia me. El insya aku la tari okon tu extra saptai kor fosingaw. El tena kanga na insya aku la man pangan mal ke naro. El ke fahkak matan taga na ke mapai shwas Kahs Lun God makai na pakan aksuwa sigat kai si. Pamat ke fosek ke. Mental somni ke Kahs Lun God. Witness yak tari. Kahs Lun God me. Pataga akalami mo. El testify of the living Jesus Christ siya usia moul na sin nakayo. So Kahs Lun God tem taga kasapta singal liya fos ikot na singal tulungan te life-giving instruction magana very trustworthy in nature. Wanang akal mi niya confirm fulfill masam from kinyak. Some were already fulfilled. Kat sano ukrapa kat sano laninan ka kat sano doctrines of predestination aktak ye Evan Orel and Luo. Naro kaya Trump from mga akayem siya actually siya if ingat tim take pa actually siya namna actually siya litigat machiwas pa Kahs Lun God taga na kaya. Now meli tana it's kif mataga ke Kahs Lun God tana value law it's eternity. Yok super it's enduring values yung taga na akal me man nakawa fella wang siya yung Kahs Lun God na ifin pangan di tiya kang ikat ke Kahs Lun God kadet te loin na ke malan fella kadet na loin la Jesus Christ pa ikta cash kadem take may nga na loin na ke ma Jeremiah may siya masmon ifo da loin na ke mat Pharisees nga talaga minute detail na ke had too much ara katliya siya me akal may urikla ke sapta kusngan machingan ta ke pula mama ya ton lead course pa dikin tresikal ya ton lead course academia chisel on wala machingan paralyzed machingan ya ikar ton lead course ating enta sano nana ya pool singan latu yang na ke one madin castle chisel die pool singan enchema machingan ta ke ngan nana ke matul mat mas chisel akaya ta naman siapa chipang pangan legalism jema el taga line me delti na sheko la machinga kaile dali yakin lainan well I'm the Lord of the Sabbath el karing in managa Jesus Christ pa mechanic sugo tal taga shu gas nga shugo moul ke nikin na moul la pang Jesus Christ managa washim na ke channel singer fahkak mechanic in moul sugo fan efo kadin te tafung na man Islam pa na tagang Arshin kenek suko siya dan mars siya. Kadil dala mga ito ko. Lutikikia pa na pakanta niya nang ito yak la mga isikya. Para simla ka din taga na ke Kahs Lun God. Ito yak la ars may kol kikiyap pe. Or kadin taga kadin fungyang na pangay kif ke Kahs Lun God. Isam Kahs Lun God pa si fellow lapsing. Nakataga na Kahs Lun God pa me. Kahs Lun God pa testify ke Jesus. Mongyang, kadin mongyang na ke Kahs moul. Na fil mongyang na ke ngakum takam tasam ke na moul makacham mingon man kat paus kada matlalfung. Kutim ta top na ke male loin na ke when I los loin dututang ne ke infulwan na. Kowos lutlut ke Ma Simusla mweyen kowos nunku mo kowos kain konauk moul pahtpat ke Ma Simusla inge fahkak keik. Pangan foreshadow, pangan noye, prefigure ki atari katliya na ke me Abraham Jel Isaac som. Katin mo Isaac ildikan mi siya man katla provide. Palam suko. Salayak le Jesus in Belgingan. Katsum na ke exusa sapta singa luo makia me tor postlom delan kesha ke perfect lam sukungan. Foreshadow crucifixion death. Burial, resurrection, tari.
Katakan na ke kafa ke Old Testament pangan. El pasasya, el pa perfect lam sukwa. Siya to ya gitari, aqua gitari. In the tafung le, kadin taga el chivan akalami, I am the way, the truth, and the life. Gospel singers, I am statement each gospel taga ke. Insang yakyo ke son from lal son na ke moit ngayon kalam ke la ma singe masaya na paya pangay hakalami mo. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and life. I am the way, the truth, and the life. I am statement ikos nga in mweyen benama when alkos ke puksing ke gospel singing academia el. Pankenikil pamasaya siya. Richiaki katito. Nangakom academia ke mo lefoloko. Win that same predicament ngena. Lefoloko na mas may lang sikyak ngena ba. Siya lakelam nga. Kaya pa na gospel sing. Issues la. Regeneration. Nakumli John 3:16 na ke 17 academia mo. Elde dagan nanangel dagan moul la siya pa focus sila siya. We're not pointing finger mo makadorot maging Kahs Lun God in luti. Ashpe in luti, ashpe in kai, ashpe in aksuosye, ashpe in akateya masuos. Nasin mayet. The metlan God in in suos na. Ako la fall na ke rekma na kayo. Akom tuin singa sum na ke sham siya na blessed. Blessed. Blessed na sin blessed the man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditated day and night. Day and night. Wait, namna still long Kahs Lun God matagal na siya. Still long Kahs nga da belchi kat sum siyakshin kat na nakade kadin moul kin Kahs Lun God pangay masimay siya kadin ukay na akwa Jesus Christ. El siya iklalaman Kahs. El pangkani ki moul sukong. Agat fast na medina aksya filama lutlut siya. Ne inge ako stiya na lang siya taga na Europe taga wasin moul. Rejection, self-righteousness, lutlut kikiya. Oya na kayo wakat liye. Talo sumliki. Akalami ke fosangal siya angal luakan ngati syuk kaksak sinmet. Ang ay tayo kawos ang ay tala wangan lang siya los na sin God. Nakatsumli ka saptalu kapun saptalu ke puksing ito nakalami ele tayo siyan mo ito. Ikankin el sumliki. Ele tayo yalan mo ito. Na mo ito el tayo is kaksak siya. Di bangan oya siya ma. Kat matulal funyo pa isa. Kaksak ma katara kaksakin mo ito. Masimay na kadin kaksakin mo na masap si mayoke me da kadin kaksakin me glorify God magayin na. Manil magana pa siwasin magana pa mapaya takaro. At first na mit na ke me fosikatin ngayon. Ulan siya masukulaw ka. Takakalam yun na ke Academy da na may choose ngan ban mo Jesus lopset ke tina recognize as Messiah. So mo te pangan ilalal. El tina le yakin may tan kaksya kana le yakin may tan na ke moul la sing. Me Academy ke wanang Academy ke fos
sabtal yo foslong la ko tlong me ko sa chi sia il da insian ma el ten life ni moeta na vinga kom to go as followers of Jesus Christ got mentality same thing that Jesus is doing by na ganin follow na tsum na ke sham shu chingal ko fosal ko na ge ya kalmi ba mo gadin life ni moet ko lan fellowship na vinga tagal na ke sham su ko nga ritie piang cha blessed na sin moet sha te council lan ungodly if ingom ne the fellowship ungodly fellowship a shishis la ke makulu Jesus vena la kan me vingom lang si fellowship kum sangai na katte taga is ma fellowship man o kita si ma taga na si kum kita si ma ngakum taga samram kin ngai pa Kahs Lun God inditi God pangai katte kan taga is lan mit katte kan taga is kashin mo la ke ungodly world sing agat taga na ke cash mode mo kay na mau taga nga chinkat nga ang ay taga wo siya ngay talak wan lang sila was chinkat nga taga ke falat lan papatamog ako ustie Asia Asia na may fin taga ke kalal shvena ko siya Asian ko lang siya nakaksikin siya sin siya ako ustie shikein shuk kakshak shel siya mo kay fan na kat nako siya lalal fungiyak fakya Keloy na ke kishinchak sugungan. Lang si kakshakin met sheshin shia daltin ali katsimara la moul usi inkanikin moul na pa yesing. Siya para ka direct na fela sing gadin kakshakanal ke wala na lal. Na ke gat mata ke sinful nature sing inge nam ta sano in glorified kat nge. E ashpe na ilya mai ta kana ke kakshak sita. Gadin ngat lali pelchi magata wala la. Ada suminak flight gat liege fahkak saptakos church ak flight lim gat katina ke local church universal church mishenge gat kakshakin gat gat kakshakin gat fakya ke inshir taga na ke shuste ke ngan gat men kakshak si magadarang gat kakshakin ke ngana pai na kakshak lan shin sienge molin ko ya pang na vingat lina ke magatrampram kintaria na molin ngana molin ko ya tigan tuin kakshak mweyen na matlal fung inash kya pa lame Jesus Christ mata Kahs God me moul la fel pang kakshak lars if ingat kakshak in machaya katlem tachi pang malan fel digan ba kat kakshak in o machima uje moul ma pahtpat pa Jesus Christ through his God the Father nara sumbena na ke meshing fashalik lan mapay ligi mo me Fashil kan mapai lagi masa tang, main pau cie foresection, na itu kan nasi kumising itu apa penang aku minan pau ni, itu na semua ni susta yang online catching, make sure we are there, God pai kas nasi sekadin itu, main, yang le kalam ke mulan main, faku si mga tram kuning, faku lan ngon, kata mutai niche kata itu Kekta na siya ma Kahs Lun God akalam niya na siya fin kat mata kaya ako stay. Kat tram kun ela tig interest ka el tram kun kosho kay kestalal. El tram kun tamle disobedience mo kat taga mo kat matlal fungiya. Pakat kan sumnel na kel David mga itak yang kaya itak yang elosin for yang nakemal. Pangalang kalang silang kat nga naivin na part ka mga Kahs Lun God din tagain actual sigat kai ka dingin na kadin taka na kemalan ka diving kat natin na meshing kat taka na kya Kahs Lun God long Kahs Lun God taka na kya pachi siya wana len kat liye liti lang liti nga meshin pa suman yak fakya mang sium le kya masaplan mo siya kat si fena el pa witness la ka ifing at si fena taka kan nga kikia binain marsh may clue para la witness completion siya na completing siya la chisel taga kaya mashuwas na siya fledge kat si maralan ka sa fella pa sam na cash mo ma inspiring pa fakalak pe chises pa na isip na sumon yak faka katin ang ta kaya efo one man God afak na play
Katin arela audiak si masam from ganyan lalal fungising nga fat na pay na kayo kat kay singin na manas make sure you get right with cutting in metigi pela patla kada suminak siya fila nung siya lalen tigid ng tagarela punchline na maluto chinga Kowos lang siya nakaksakin siya balbangan pangan molin mo ito ikwa ako siya siya syuk kaksak siya magay fan na kat kaksak siya magay fan na kat katlem ta siya pangan samram kin masing nakawo siya lalal fungiyak fakya nakawo siya lalal fungiyak fakya ni kowos nan kamo nga pa takakin kowos na sin papatamok Moses siya kowos fulia fin traklos siya el na pa fa takakin kowos kowos fan na lalal fungin na pa kel Moses kowos lakan lalal fungiya mweyen art na may Simusla keik nakatsum liye tana panganoye si mga tramdam kinipiyang niya ila legalistic in sum na ke me orek ma pa moul la ma Judaism jingan jijel dengan kanal dengan fulfill ye ma taka ke sacrificial system metiki mana sacrificial system masa mai takkan ajil Moses ngan akwa kipen oyen me approach silan mai di ngan urun God etaka uniye perfect lam ngan kesyakan na sang sangan san ela makhluk lalusan foreshadowing finchak sinagel Jesus Christ mangan simnatar pochaki la siyang Jesus Christ kaya nagsuwa pang na efo talshuk moshi jel chimus machimay taka adalti na koneki masingan sigenon kay ipsingan dal shemna na kamalan moshi siya Judaism dalti na liya machima all that taka samram na kya church nga ta impelching chisel chat na samram na jin mat choose nga mat na lal chifen dalti na liya masaya ching dalki na mata na kya akwak na siya tinalila masasi si pa taka spiritual nature si may taka la makuduklan mat na kayo masing taka ya internally kaya siyan may issues like yung online catching. Walang matafong na kaya ako makatil sang na sin Moses. Akala niya na masipay ito ko. New Covenant siya. Second Testament. Old Testament, New Testament siya. Elda ka akfon niya la. Akpay la. Usiya. Wala na. Adam siya may daw siya. Sin. Adam siya aklong nga usiya moul. Adam siya may ta. Adam siya aklong nga. Napata ka kalam kela Moses elda ka masa pati kain usiya moul siya nga el refill mo ka na makuluklan fel. Masi may kang completely esta makuluka pa Jesus Christ siya siya nga. Na vindal kem tana ke masi nga Moses responsibility lumabangan Moses pa accuse kum dala. Ta Moses el chim keik el sumos na ma keik fall in calendar. Masaplan Moses sacrificial system matagal ke o yan na kayo umakwa kipa na ke temple ni ke approach lang may ngan sim lang pa simuisyak ngan ni ke kafa iko siya lifti ka sa talong toli mangan pocheki jayta ka Jesus Christ katrak siya fila Kowos tila lalal fungi mail sa mas lao. Kowos siya lalal fungi faka mga fahkak. Amni upad yok suguma tagape ke mitkashap siya last day siya. Mitkashap siya nga nalis nan kayo ni siya fila lalus tingin na sumdi last day sum na kayan mula wala le prem mitkashap siya nga sum alay yakin ilmala Nas usik tish kofan na ge inakshukuken wali. En mati ka kofs ngon shalik tari. Di ka wine cross kan si bernal. Kal subala lang ng the fact na sin tikwek ngayon full law yakin yan.
Moses met palango harsher all star. Itak yang dari kas. Eship fahkak fahkak. That's the bottom line. Bottom line up front. Eship kalwunyak fahkak. Eship fahkak fahkak. Oilan kat na shish. Kalle kalim shimna dari. Talik na din kat ngan recheck ilya. Ngakom kada recheck ilya ifing katya kulla. Nake floksing. Kadingin na madalal fungi church paka tram ngan ragat ntanget la liye misya ntanget la liye glory day shimay ta ngan ara paragat nta lots of bell chain koto siya. Alusin nga wayside nga every 2 Sunday kataka is preach nga is wine nga signify la kat kapat na ke crucifixion, death, burial, resurrection, and at the same time kat nga tali glory day shimay ta ngin kadat between me cross and the glory days. Talik na din kat nga elos mta kya masa looking forward to the Messiah. Kaltu kya malang singan ngat tali masa pa at the same time looking forward na kay Jesus Christ. Ngakom dispensation of Christ singa kat matayin singa ngat tani kya cross at the same time looking forward na kay floklan lemo. Papapalos mo no. Now as we wait katara cleanse up si mind fahkak gospel singa. And at the same time, minakaya body of Christ nga, elikia ordinance nga kadin kalam ke. Lord's Supper. Lord's Supper. Katliye is inakes makinyo kat as many as possible. Nakekadisa kat enanayin be very clear la wangan matafang la may laliya in siyas Christ. Ina kadin siwos. Ina kadin fahkwack God. Alay yo mga kuminan na liye may lutlut siya na kaya Kahs Lun God by reveal fahkwack God through His Son Jesus Christ. Fahkak Christ. Na ifing kumtita ko kang when Krishna kinasindal in God can get 40 years in the wilderness my man ang entakan kasaw me which signify the bread of me bread siya makatis kaya Genesis nega Revelation na ifing kumtita ko read Kahs Lun God Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7. Na kung tinali ka pa siya may dakyang nag-finchak siya na kadin Shabbat. Shabbat, moul lay run Jesus Christ. May makaya na pa siya, moul siya nga. Mista siya nga. Eternal life siya nga. Elbang kat nag-moul. Na masih fun na. Wana kalamyak. Siba kalimunya ngayon. Akyoki Shomania in Chibel Kalmuniak pa full aulia isustek ngan kat. Ngan kat pang ako may ninaingin na kimoul singat. Atlas ko siya pang may litil na sikom may singin na kadin tafang pa proy ka may tlas ngayon kalam ke. Pang uniform las na yung kasaw. Ngan katin kat. Nakatilita tapiye. Kadin somte lang somnigi anikin ko. Pang mas mayok siya meetingin na. Namanas. Kadesmat na Kahs Lun God. Ito la. Efing katyakol la. Mana ilya pa ito kong. Lalain furir siya. Lalain furir siya nga. Yan, nitok mapatpat. Kayok, nitok mapatpat. Na para daga misya ke makluklan fela kadin te sumna ke eternal damnation siya makelang sikat na kaya kung mata supoy matlom en kumaswayan kol matlasha namnas kaya akes makinye Kahs Lun God magana pa kol kat na kaya moul inakes makinye kat na kaya floklan lem te fashion te oye siyay. Now, in other words, kadin na kan read na fahkak na fahkak. Kadin me, kadin matlan kadin insuwas na. Ein me pe, inako la fall na karot mawuna kayo. Kat kuluman lap ke Kahs moul matakan akes makinyikat, Kahs Lun God fahkak ke Jesus.
Tarilena ke atlan nagawa ko malap ke me kas moul matakan si pa kas makinya. Tigin na tagarela infon na machinga. Pange orator silan mit kusay. Era umdalloy na galiti lalinga ta wang nalle. Welel na pay. Nangafat na sildari. Umne te malum pamang makatili shoot. Kun fak na sin mit pas kusay. Kadi nesmak na ke masimay ligas na siyungan. Tigin ligas na siyungan ako la. Nakitakalan lang. Limit patle. Pange fishing statement. Pange mission. Wanan ikak na siya. Taka. Na orator siya las pange. El tikin tang alla lang siya lalien samma. El taka siya na sigin pel na kayo. Kahs Lun God. Kahs moul. Interest call. God bless you. Fair na mit. Pon faya masinga. Kulang malap tikin. Pon faya. Atena lima kung fay kaloya. Kung pon faya dari. Kahs Lun God. Na. Oh. Me. Mo. Ngafak mo na. Uniform siya baknan ba. Ale. Sim na yuruk nga. Kumni Righteous clothing siya pangan. Wow. Taka kesan Jesus Christ mga na. In the spirit. Ay ngasak na singan mo la uniform lang yung Christmas ba kung tukyaw ingan. Kulo malap. Kumni pangan ma siya may choose ngan daloy na ka outside. The uniform siya mga kuminanak ngan pangan. Paka Holy Spirit. Righteous clothing. Kulo malap kigas sa loma kung saan from na yok na disconnect siya. Disconnect siya. Dal alena sigain ship lagi mamosi silfaga. Dal den ali illumination siya nag revelation siya Jesus Christ nga. Dali orator siya nga faga pangan. Kulo malap tigin fat na mit. Mga fakin na mweyen dal ship na nag oyen nga nara dal mata na Deuteronomy singa ulit gosh was on gosh. Kema ako ki ngayon nag may masaplan mo choose truth ka validity nga el establishing metluya katolu pafakla tarak taile enbö kifinos ele enbö kifinos metluo ka pasliki salainal el vati enbö kifinos metluo lo si fanna papena fakki Deuteronomy singal megosngan ako na sin metlo Metlo si fanat ye falinak kayela la osmatan si met kikatay na makuluk kamasata inenay na osmet laluo kapasligi inakpay la osmetan metsi pangay kataw mape morela kat fasilik siya daw nga when fak mo wangan then am osmet laluo kan suman ma kuluk masang layamet ngayon kat finli nakit divin deity siya nga nagyakatay na fanan si mamra lang at lipan na fakla nga finoreklog si Vena may tatya kayo nito lapay nga fin si Vena mga pamit witness nga rek makort nga ito masing tasak pa aspe may sisaye siya reklog nga ito la mile fact ko mapay pange si mara kataka vacuum daw kiyamo te John Baptist mo na pa takasman ti di singe te scripture academy na pa kat pa basya na ba samsam na mayen insang satisfy masap si model scripture lagel Moses kan someone else has to testify na ba John el taka vacuum fasto yung lon ko saan ngan tarak taas malokik siya yokli malok lal John Parek ma ngar pangan si mafakala ketiya dilalan. El de kanon wala mo ngan vin el de fully God. El fully man gibel si ma el mise lipse makuluk na kay wala siya na panangara pasel kasta ta el dilema
dapat na maging kasao, ayil mo, my God, katlak, pashesh pangan. El fully God, fully man. Na el moul nara, kikata kasamram ki, metlong Kanda, de papena sikyak wai daus ni. File nge uta kata na, el symbolic kina na ma, sikyak fela singe. Te, met wai daus ni mga na ba ma. Met kulpe. Nga siya man ma singe, kingat fanat ka ng Seattle. Met makol, government yun na nge, kaya siya prostitute. Ma, tu siskenen sitak ni mita. Kanan faklaga pa, katpapel mitloki man na kayo. Nara further witness ma John Ramram ke. Ngay pa, de John Baptist mo kayo na, main manilwala katpapa tama sa 5 na kayo. Na pa na nga, nakimulin ko sulak, mulin ko siya paslak, mulin sa lalalak, finit ito si report, tanga kong ta kayo ni kepe, mweyen, katpapel ito, kaya nga nang nakakam clean kimangan. Miracles ma tamle lipan na shuman nge iltaga niya nge ko fahkak pe fuka me akal fuka pe ni na yakan nara pashen kat pa pasifena gel pepta isle el fakla gas nge elinge wen kulose fanna na dik umnige me totolus ngalon ko sit ko faka si pashen ka sa fak elinge wen kulose na dik sa nga insi vokel. Finoso ko kemeto singa dit ko first me ko siya fact penoingen elinge wen kulo na siok na tuk siya nga insi vokel Kahs Lun God. Metlik years on the crucifixion chonching a lulong lalkos. Papa akkalemi wala na lan inem na pasasik kastan ka siya me fact. Nga akkalemi tari wala na lak e nga fasibilbe ora. Na panangara katpapa si fena elta ko akalemye ke pasel. Peng singi ma ke wennata lemnas Jesus Christ. Kel molin met Elisusle sisin fulin deliktal David. Kel molin laman kat akalemye ke kalalaplal la elwen natin kat kel akmolya lalak akmolya yak el gimise. Nara may choose nge ma nasham kilem nge da son aliel dali akel nge da kelta ka na fela nge ilara mange akel fakape ni na yeka. Alena scripture da ko akelem na shishla katapel da ko verify mange ke da ka pena shishke me John algo sto ngol silange ke mainge chiel fakt na sin met chushel lalal fungel kos finakos nalutilak kos met lutlut na pae kos fin mata na inga kaslak online Kowos na kos siyak sin baba ke katay na makos lang siya elevasot na siwos nara da ka na shishke melutut siya ngayla may choose nga teacher nga edalte fourth life la dala in lutlut kun scripture. Pamli pa el shaman ke chondo lugal Nicodemus kadigesta ka peangan. Edal shaman ke scripture nga edalte ke konauk mapay siwosa. Kat finlo ang leksyon ke la mesidal nga na may new dine ke lo masap nge. Mana shishik ke masap nge patel ke me twisted. Dalan ka mo, idele fine study ke mga na dele possess eternal life. Masima scripture at ako, dalinin na ni kestam dalin diye pa. Dalin la source of life singa to karon Jesus me. Pa scripture nge point ada. The scripture is pointing to Jesus. Nara, kat fin fail kadin di testimony nga
kat miss na pa purpose matako kimasmos lang na finwengen met si mabang Jesus na MFL yulan me scripture Payapala chief value siya elan ke testimony masikyak na siya Nara pa nga ako may vin refuse, nga ako may vin reject, inta ka na ron Jesus. Kanya pa nga ako sisla moul siya. Mweyen, Christ pa si moul pahtpat siya Pamasmas na kalimiyak, ikim tawakin gospel siya John siya, fasa ko fact mo, moul at ako liki Kahs, moul siya pa, si kalim na sin, mayta. John ni megar fakla nga fak na pa na siwos. Pel siya taka kaya o taka tari kimet mi siya fa long passion mweyen na din God elo siya porongo fa molyak. Napachon el fak na siya silang nga pankenik payi moul. Wangin mat sumnirin baba fintiya nga. Elos na Kowos in Jewish religious legalism dahil alana kita like scripture. Scripture makaya does not bring personal eternal life. Masima religious leader fail gaya ba masima that fail to apply ma Kahs Lun God nga academia na moul lalo. Para leme lang pahi madel fahkak. Da delte siya suko fan na kufkim dan belos ngo. Kakavun belos ngo. Inorela si malos fahkak Elos met washon kes. They knew the teaching of the scripture, but failed to see the Messiah to whom the scripture is pointed. They knew the rules, but they missed the Savior. Pangit pa kung da siya disconnect siya madamo nilipan nila kasamram kune. Nara, sikyak na siya los disconnect siya Paano nga telte na kalim ki oyema siya kidel na siko ka akal na hakal. Medel mataki religiosity siya more so than inge di na ke molela. Si mamosi siya samram ke elma usi moula pa Jesus Christ. Ako lang malap na singkat ke malutlut siya Kasi pen elta ka na kalemye na si kom ke tiedi si makataka kalemye ke metlo koya kusma taga nusi na siya me nga kuminita ke. Napay na nga malutlut siya sikyak na Jesus siya na kasi liklamay elta ko. En siya nga lang siya tago actually ke John siya na mas musnge elpa beloved. Nakatloan na kita na elma kay fun na pati misya sin matsap ke mayak keik elmi ke natural cause ke katfingat lalita na yalam nga elma tugun mga sikya ka elmo ulni ke yayangal kata. Kasima annual alena inda ka na sikom nga pa lang si Paano nga taka na sikom nga kumin passion forward masil taka yung samsam kun na sikom nga kating kain te ayla na lang silash na ki masapo ni kat disconnect na ki inkonauk moul pahtpat sima kadeta mo taka yun Jesus mo kaya fun na. Napana nga kataka musingi ki Kahs Lun God tamalipa del takala urela lutin na kalam singi musingi kadinitala Jesus Christ is fully God and fully man. Napa taka kaya kataya na fanan si mal taka rela musingi na siya singi. Wala ki nga kalamia pakandan matluti esom orek mane follow ko te ulle pel na mga spell lalosa
Taso bukin malutlut. Tamali panel default moul lala na ke masing in cash. Na panel ngara mafak na paila ki kumdaga na ke Kahs Lun God in lutlut kun maak fashiya ki ko try online ministry nga elda ka sham kun katamal sham kun nga kateloyang na kita na elda ta ka akata yamo ko na ki it's very biblical base. Positive sila piang agad ka sham nagi kasi doctrines nga piang ape. Na panangara inma Kowos ka tana as makos kan wikat katagani o shine them na o shake fashki malutut penganalen ma katpapalikas na sishka dinashke pangemission lasha katagan fahkak anak ipapala kalemia ngakom inkain itala as moul na fasibala ko na sikom nangakom inte tangon mo akom kan siya na molikatle of our own doing. Kattikan siya na molikatle. Kung fin, son na utyak, inesang moul mo na sin God, do it today. For lang siya wan mamesano. Matsano mo kumekesyo man, tomorrow is not guaranteed. Kaya actually too long. Tomorrow is not guaranteed. Wangan siya perfect. Pasisar kataka esang mula siya na sinlaim and let him do everything. Paano iplak ko mapat lalfong ito ka na your all? As we are, as you are. Wangan additives, kung nalalfong inata ka, esang mula man na siya. Nga finchak faksya nga inkansyon ko, mweyen, wangan simal de kan siya na naknas na siyumke. Masih fanal de kan naknas na siyumke apa, kum reject ye. Tapay, elta ka, when kulo si fanan din ka, elta ka misya, tukun mentolo el moul yak. Man kirom singal fasya, akalemila. Kung finlem tala ko inge, kung mefa we ace moul. Wangan Jesus Christ plus, kung da ka nalalal fung ikel mo kayo. Anwala tamal lipan, fulakon alma, kadin kain relakali la siya, kadin ko usmata ka na kayo ha. Ngan we be fak kulo malap kita ka lausan, tamal lipan, bela, ngan fulakon na tasyo. Tingin, namna shwiya, patarin na, me, akalin, may ngay ta, metigat akalin na, may klas kurangan, we ko wasin kaksa kanal, tingin tres kalkyak, tingin na, mga punchline sa kung, elta ka, telikia makayin na historical context na wo siya, we pena lead up to sapta limigor chima tram ganyan, siya pena, ako phone niya na po yung malitising. Dali ko kaksa kin kat game, tingin tres kal, namna skatsom, katagay na akalin, may klas nga, efin ko, nakatfata ko nag-approin ka diya. Langin na, ranger check matagangan. Namna split part, we got kalya programa metingom del facility ka. Biglang wala sila Ranger Jack. Ranger check, klom siya. Kung mo may tamtal rose pa nga eh. Og de der oss klomalap kjørstumann be, Anger Silva David. Babelem po checksan pa nga. Tamulem po klomalap. PM asya. Anger. Isyo William, kung klomalap ke pang, we kawa clash. Ekaya, tarila na cut place, siya uluman. Ne Marcela Lakamus, klomalap. Unso ko sa payama, kung klomalap kaya unso ko ha. Tamdahil na Sularin, Rodney Finan, Alaska. Tamdahil Talpe from Killeen. Namnas mat kumdal sa som, we got Auckland mat nga kayo wa, nakatfatagay na pray lab, may tigat facility ko. Tamdahil hani pangan. Gaw. SeaTac, Washington. Ay, Bed Thompson. Pelosi, Thompson. Alabama eh. Ngamo pedilash nga day yak nga kumae. Okay. Kalit ka na pangan ko lang malap. Tiginis. Yuli.
Finen Maui Maui strong. lo malap Kahs Lun. Kadalle shui got tiging kadalle ingan ke mwet ngat ka we got in akai shi sin sie na ke akas ma ke ni ke shi sin sie na ke flokwan le mo. Tanda So Jolin. filin Erlinson kulo malap ne Louisiana Albert kulo malap kadakilin met ngatari taga jinchi bana kalbuni shu malap lana metlash ngat Tamil Steven shu elaje Georgia kulo malap Georgia. Kanye Georgia I got Georgia himatan traskunduma ashwar. Maureen Titana Intan Moria kulo Moria. malap tamtay Tanya. tamtay elar Texas tigini Starilana Marciano Halit kulo malap tamtay Ruth Finan Columbus Georgia Tikin Gimbal and Jack. Olin kulo malap na tamtay Yeah. Kenya Thailand bal tikin bangan kum kulo malap ke kaptagay na akilen met last ko sa kulo malap ke Artland met nagawanim pelching ngayon tikin pa yang kaliya ke pro ya Besh. Nakmas ka siya kamayang na tikin na usin amnas wikat pro pero kung wikat na ni ke sa kan na pro katin nakay why na ko na isusta kya ngan kat singe pa yok pe medingen na for laulia kan isusta kya ngan kat if inte maskan sikya katte kain ilyak na ke toko sa je mat si sifena lakalam yan aragat kulo malap ke kaslan kat man taga si backs me litigat aksi wasigat ke pel siya katin ako na inoy lang silang kat kadeta ka wipen na gospel lalson pa kadeta ka sapta singa litkos proy silal bangan somriti loingok ke proy kun taga ako la in wipe sang input loman na ke na isam kaslan kat pawik na phone singa kaslan kat Siam singal ya fos it course na singal tolu we luto mo de tolu fos singal ako singal me course mana kasing kol na sa nakalam niya nakita siya pakatsit bata luto mo de tolu singal ko singal it course kat akate tar kaslan kat at pore ke pelchinga manas baba kadal le shu kakshigin gom ke kas moul lum mata ka feedback kakay ka kas makin kat ke pelchinga Kahs Lun mweyen dafung lala. Kahs Lun pai pain kat kadinas mak na ke oyelum kenalum. Rage pelching adalik shui kaksakin ko. Kat kulo malap ke mai kekta na siya kadin kalam ke wana chi siya sila kalam niya. Na siya Nicodemus ne ke na siya isusta ke ngan garil ti ka nilyak na ke toko siya. Inge sa. Papa na manas kat broy fashion class ka din alle loing akwiya na ke. A frishin siya sky siya da din alle flok na room ke pelching. Lalal fungi la wen na tung Jesus elpa kanikin lang so fun. Wala la lom akalamia mo machino pelchina machi for laulia. Kuma usya may sang siya. May sangsingan bakat kalim ke patati Jerusalem ke Pentecost ngon kat the Holy Spirit takani musing el penapatako in kashikat ke pelching ra fashion class kat kai fa malapta lang chikaw lom pakodan yok lom in wikat kai si we si sin silan ngan matal in karingin gat Place gat di papa. Akaya gat inoy long silom flokum gat megadin silpa. Akflat sikum kaksikin kom na yok klikin lagawa kadin long kas moul. Kat poy kaksikin kom kinin chi simit lang ulas kat proy. Amen. Amen.
was again, and you say, even a little of it, if you get boring in ya. All of the gang in a poye, I was again, and you say, even a little of it, if you get boring in ya.